Good day, children. How are you? How is your mood today? I'm very glad to see you again. Let's begin our English lesson. Саламатсыңар балдар? Сіздер мен қайрадан көрішіп жатқаныма абдан қуаныштамын. Өткенгі сабағымызда біз сіздер менен етіштер жөнінде сөз қылғанбыз, балдар. Етіш сөздерді үйден қайталадыңар бізіңер? Сөйлемдеріңер төздіңер бе? Did you create your sentences? Yes, very good. Good job. Let's look at the picture, please. What do you see in this picture? Келгілі экранда сүретті қарайыз. Емнен көріп тұрауыз, балдар? Let's guess. Табауыз. A city. Шарды көріп тұрауыз, People. Елдерді көріп тұрауыз. Animals. Жануарларды көріп тұрауыз. Mountains. Таулар. Oceans. Океандар. Nature. Жаратылышты көріп тұрауыз, Бұлардың бары емнеке, балдар? Бізді қоршап тұрған айлана чөйрө. It is an environment. How do you think? What is an environment? Children, келгілі ойланып көріңіз. Айлана чөйрө деген эмне? The environment is everything around us. It is the air we breathe. It is the water we drink. The land we live on. All plants, animals, basically, it's our home. Yes? Am I right? Do you agree with me? Yes, of course. Бұлардың бардығы, айлана чөйрө бізді қоршап тұрған нәрселер, ауа, жануарлар, өсімдіктер, су, жана башқа бізді қоршап тұрған нәрселердің бардығы бұл айлана чөйрө, балдар. Бұл башқача айтқанда біздің үйіміз. I have a question for you. Менің сұрауым бар сіздерге, балдар. Экранда қарайбыз. Жана ойланабыз. Why should we care? Эмне үчүн биз айлана чөйрөнү сакташыбыз керек? Эмне үчүн айлана чөйрөнү коргошубуз керек, жана кам көрүшүбүз керек? Why should we care? Because a healthy environment gives us everything we need to survive. Себеби дегенде, биздин жашашыбыз үчүн булар айлана чөйрөнүн мааниси өтө чоң экен. Мисалы үчүн, clean air. Таза аба. Эмне үчүн таза аба керек бизге? Дем алыш үчүн. Fresh water. Таза суу. Эмне үчүн керек? To drink. Таза сууну ичебиз, Food to eat. Тамага аш керек экен, Materials to build our homes. Жана ошондой эле биздин үйүбүздү жана башка курулуштарды куруу үчүн дагы бизге жаратылыш, айлана чөйрө абдан керек экен, балдар. Beautiful place to enjoy. Жана ошондой эле кооз жерлер бизге керекпи? Сейилдеш үчүн, жашаш үчүн бизге керек. Of course. The next picture, please. Should we pollute our environment? Келгиле, балдар. Эми ойлонуп көрөлүчү. Биз айлана чөйрөнү булгашыбыз керекпи? No. It is bad for our nature. It's bad for our environment, yes? Air pollution. Should we pollute our environment? Биз айлана чөйрөнү кантип булгайт экенбиз? Келгиле карап көрөбүз. Air pollution. Биз абаны булгайт экенбиз, Water pollution. Сууну булгайт экенбиз. Littering. Таштандыларды аябай көп таштайбыз, балдар. And cutting trees. Жана ошондой эле дарактарды да кыйып жок кылат экенбиз. What are the reasons of pollution? Алардын себептери эмне? Булган айлана чөйрөнү булгашыбыздын себептери эмне? Жана кайдан келип чыгат? Cars. Машиналардан, Factories. Завод фабрикалардан. Trash. Таштандылардан. Cutting trees. Жана ошондой эле биз дарактарды кыят экенбиз и көйгөйлөрдү жаратат экенбиз, Бүгүнкү сабагыбыз айлана чөйрөдөгү көйгөйлөр. Environmental
problems, yes? What do you think about this video? Let's watch one video, please. Please pay attention and think. Did you see this video? What do you think about this video? Видеоны көрдүңөр балдар? Видеода эмне деп айтылган? How do you think? Эгерде биз жаратылышка жаман нерсе жасасак, ал бизге сөзсүз кайтып келет экен өзүбүзгө, балдар. Ошондуктан жаратылышты булгалашыбыз керек экен. What can people do to help the environment? Let's write some rules. Элдер эмне кылыш керек экен? Адамдар эмне кылыш керек жаратылышка жардам бериш үчүн? Келгиле, өзүбүз бир канча эрежелерди карап көрөйлү, балдар. What can people do to help the environment? We can plant trees. Биринчи эрежебиз, биз дарактарды отургузушубуз керек экен көбүрөөк. We recycle plastic. Пластикалык буюмдарды, пластикалык бөтөлкөлөрдү, пластикалык пакеттерди биз кайрадан иштетип чыгышыбыз керек. We shouldn't throw a litter on the ground. Мусорларды, таштандыларды таштабашыбыз керек. We shouldn't cut trees. Жана ошондой эле дарактарды кыйбашыбыз керек, балдар. We save energy by turning off lights. Жана ошондой эле биз энергияны да сакташыбыз керек экен. Жарыкты өз убагында өчүрүп турушубуз керек үйдө. Use less water. Сууну дагы биз эмне кылышыбыз керек, балдар? Азыраак пайдаланышыбыз керек. Water the plants in the morning or evening. Жана ошондой эле дарактарды отургузуп, аларды эртең менен жана кечинде суарып турушубуз керек. Take a shorter shower. Жана ошондой эле сууну азыраак пайдаланышыбыз керек. Turn off the tap when brushing your teeth. Жана ошондой эле тиш жууганыбызда дагы сууну эмне кылышыбыз керек? Үнөмдөшүбүз керек экен, балдар. What was our theme today? Биздин темабыз бүгүн кандай болду, балдар? Эмне жөнүндө сөз кылдык? Албетте, environmental problems. Айылна чөйрөдөгү проблемалар жөнүндө сөз кылдык, балдар. Силер кандай ойдо калдыңар, балдар? Кандай эрежелерди силер менен биз жазып чыктык? Бул боюнча өзүңөр дагы изилдеп көрөсүңөр, балдар. Ал эми силерге тапшырма, өзүңөр үйдөн you will draw eco-city. Өзүңөргө жаккан жашыл шаардын сүрөтүн тартасыңар, балдар. Кийинки сабакта же болбосо комментарийден силер тапшырманы мага жөнөтүп турсаңар болот. Now the lesson our lesson is over today. I was very glad to see you again, and we talked about ecological problems. I hope you protect our ecology and the environment, and you will be an eco-hero. Балдар, ушуну менен биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Мен ойлоймун, силер айылна чөйрөнү абдан таза сактайсыңар, сууну, электр жарыгын, бардык нерсени үнөмдүү колдоносуңар деп ойлоймун. Ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Көрүшкөнчө, балдар. See you again.